nekoliko stvari oko tog budžeta. To su sve palo. Građani loše žive. Kao građani loše žive. Pa to je, pazite, mi moramo da razgovaramo ozbiljno. Neko sigurno živi lošije. Većina živi bolje nego što je živjela. Statistika, to je tačno. Statistika jeste, neko jede kupus, neko jede meso, u prosjeku jedemo sarmu. Ali to je tako. Naprosto nikada neće biti u potpunosti uravnilovka i sticaja okolnosti da će neko lošije ili bolje živjeti. Ali definitivno pogledajte sva merila i sve kriterijume. Nije tačno da smo bolje živjeli pod Miloševićem kad nismo imali struje. Mnogo kratko pamtimo i ukoliko uporedimo situaciju iz 99. s početka 2000. sa ovom, vidjet ćemo koliko smo dramatično. Ja bih pa sad kroz akcije Fonda za razvoj poljoprivrede, Fonda za razvoj garancijskog fonda uspeli smo da odmladimo poljoprivrednu mehanizaciju u Vojvodini. Pre 10 godina poljoprivredna mehanizacija bila je stara 30 godina, danas je ona mlađa od 15 godina. Danas smo uručili novih 28 traktora, a garancijski fond je kao institucija kroz svoje programe podržao nabavku oko 900 traktora. Ono što me posebno čini srećnim jeste da su ne samo traktori mlađi, nego su i poljoprivrednici koji su došli mnogo mlađi nego što su bili pre 10 godina, što govori da naša poljoprivreda i naše selo itekako imaju budućnost, a mi ćemo nastaviti sa ovim akcijama, jer poboljšanje i modernizacija poljoprivredne mehanizacije donosi i bolju i veću produktivnost. Cijela Srbija će zapošljavati i upošljavati ljude zahvaljujući kooperantskom odnosu sa ovom fabrikom. Izuzetna je velika vest ovo i za naše poljoprivrednike, budući da će biti u prilici da po povoljnijoj ceni nabavljaju poljoprivrednu mehanizaciju, a snažan je signal otvaranja ove fabrike i prema drugim stranim investitorima, budući da je Belarus jedna od najvećih fabrika traktora na svetu. Ima kilometara od Novog Sada do Beograda? Da vam kažem jednu stvar, zapravo nisam došao iz Novog Sada, došao sam iz Krunske, pošto kao predsjednik Demokratske stranke imam obavezu da stranku vodim iz Krunske ulice, odnosno iz naše centrale, ali činjenicom da je Demokratska stranka za predsjednika izabrala nekog ko ne živi u glavnom gradu, pokazala je da je organizacija koja je lišena teritorijalnih predrasuda, uostalom i rodnih predrasuda zbog toga što je izabrala 3 potpredsjednice od ukupno 5 potpredsjednika. Tako da, evo, nisam došao iz Novog Sada, ali... Kad dođete, koliko ima? Kad dođem, ima preko 80 km. Nije više 35, 40, kao kod dolje 55. Ja sam pripremio jedno iznenađenje za vas. Ispred vas su čvarci. Zašto? Zato što ovo mi je kao paradigma napada na vas. Doduše, nisu mionički. Kada čujete takve napade, koji su ispod svakog nivoa komentarisanja, da li pomislite, pa kad me ovi napadaju za tako banalne stvari, oni nemaju nikakve druge argumente protiv vas. Da, o tome se i radi. Suštinski, kada nekog napadnete da je pojeo nekoliko stotina kilograma čvaraka, za to su me optužili u jednom danu. Kako uspevate? Ne znam kako uspevam, a da pritom održim nivo holesterola na zavidnom nivou. To je pokazatelj toga da nemaju šta da prigovore. U suštini, nažalost, rečnik Srpske napredne stranke obeležen je uvredama. I uvrede su neka konstanta koja se javlja iz saopštenja u saopštenju. I to lične uvrede, uvrede koje čoveka diskvalifikuju, koje ne ulaze u debatu sa argumentom i sa kritikom, nego koje imaju u suštini ideju da zaustave svaku kritiku tako što će
toliko vređati čoveka da pretpostavljaju da će posle određenog vremena taj čovek odustati od bilo kakvog pominjanja režima. Međutim, mi na to nemamo pravo. Nemamo pravo da ustuknemo ni pred čvarcima, nemamo pravo da ustuknemo ni pred mnogo težim i gorim uvredama, kako smo slušali i ovih dana. Ne mogu da mi prebace nivo obrazovanja, ne mogu da mi prebace da nemam rezultata, jer su ti rezultati zaista impresivni. Kod rezultata, ne mogu da mi prebace. Molim vas, ustavite se kod rezultata, jako je bitno. Čini mi se zbog građana. Da li znate iz prošle godine podatke nivo nezaposlenosti, odnosno procenat u Vojvodini i u Republici? Čisto da uporedimo. Da vam kažem jednu stvar. Mi smo prema podacima Republičke vlade i prema zakonu o regionalnom razvoju, Vojvodina je razvijeni region Srbije i to je nešto što je činjenica. Mi smo uspeli preko naših programa da zaposlimo oko 6.000 ljudi, što kroz strane investicije, što kroz programe pokrajinske vlade. Od kako sam postao predsjednik pokrajinske vlade, dakle od te godine pa do pre nekoliko meseci, nezaposlenost u Vojvodini je smanjena za gotovo 100.000. I to je ono što je podatak. U procentima koliko je to? Pa to je u procentima praktično za trećinu. Otprilike za trećinu je smanjena i ona je sada negde oko 200.000, ne znam poslednji podatak, ali ona je dramatično smanjena u tom periodu. Je manja nego na nivou Republike? Ona jeste i nešto manja nego na nivou Republike, a otprilike polovinu investicije, stranih investicija koje su došle na teritoriju Srbije privukli smo upravo u pokrajinu. A koji? Naredne 4 godine vidimo kao šansu koju Vojvodina ne sme da propusti. Prvo, izborili smo za Srbiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To svim investitorima šalje jasan signal da su njihova ulaganja sigurna. Vojvodina je danas 4. regija po efektivnosti stranih ulaganja. Mi hoćemo da budemo prvi. Ako smo u prethodnom periodu privukli 230 stranih kompanija, onda možemo sada dvostruko više. Drugo, evropski fondovi koji nama kao zemlji kandidatu za Evropsku uniju pripadaju kao da su krojeni po veri Vojvodine. Namenjeni su poljoprivredi, ruralnom razvoju, izgradnji infrastrukture. To je šansa koju maksimalno treba da iskoristimo i spremni smo za to. U svakoj vojvođanskoj opštini biće izgrađene i opremljene industrijske zone za strane investitore, jer Vojvodini je potrebna nova industrija. Građevinske lokacije sa opremljenim i dovedenim gasom, vodom, strujom, telefonom, internetom i sređeni urbanistički planovi u 39 opštine gradova Vojvodine su razlog što smo skoro polovinu svih stranih investicija u Srbiji upravo privukli u Vojvodinu, a privući ćemo ih još više u narednim godinama. Pokrećemo program zapošljavanja najstručnijih mladih nezaposlenih lica. Program koji će stimulisati poslodavce da im obezbedi radna mesta. Posebno ćemo stimulisati zapošljavanje ljudi iz porodica u kojima niko ne radi ili su najslabijeg materijalnog stanja. Gradovi kao što su Inđija, Sremska Mitrovica i Subotica već su odavno na listi najboljih mesta za investiranje u Evropi. To mogu i ostali vojvođanski gradovi. Ali neophodno je da se sprovode reforme non stop. Dela, a ne prazne priče. Jer nove investicije i veći izvoz su jedini mogući put za Srbiju i Vojvodinu, a garancija za nova radna mesta, bolji standard, stabilnost i izvesnost. Preko 400 miliona eura uloženo je u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje u Vojvodini. U naredne 4 godine realizovat ćemo više, računajući tunel kroz Frušku goru i Banatsku magistralu. Trenutno realizujemo jedan od najvećih projekata navodnjavanje u iznosu od 500 miliona dinara. Najveći iznos sredstava koji su na raspolaganju kandidaturom u EU investirat ćemo u poljoprivredu i razvoj sela. U narednom periodu otvaramo Kamenicu 2 i krećemo sa izgradnjom novog kliničkog centra Vojvodine. Tako će Vojvodina i po svojim zdravstvenim ustanovama postati evropska. Nas vode jednostavna načela u koja duboko verujem. Svrha ekonomije nije profit, nego dobrobit svih ljudi. Političari ne vladaju, nego služe građanima. Ekonomski rast nije sam sebi cilj, nego sredstvo za pravednije ljudsko društvo. Hoćemo sve mlade i stručne ljude da vratimo iz inostranstva, a da zadržimo u Vojvodini sve one koji ovde završavaju fakultete.
Hoćemo da mlade sklonimo sa ulice omladinske klubove koje ćemo otvoriti u svakoj vojvođanskoj opštini. Mladi će moći u svim opštinama da se bave sportom besplatno uz brigu stručnjaka koje će angažovati opštine i pokrajina. Na našoj listi su zastupljeni svi pripadnici etničkih zajednica. Moramo da budemo tamo gde se odlučuje o našem životu, o našim pravima i o budućnosti naše dece. To je bolja Vojvodina. Izbor za bolju Vojvodinu. Bojan Pajtić. Bolje tebi i tvojoj porodici. Srbija je osiromašena, Srbija je ponižena. Veoma je važno da svim građanima Srbije bude jasno da smo mi koncentrisani na to da se smeni vladajući režim, da smo koncentrisani na to da rešamo probleme građana i da nam nije važno ko ima koliku kvotu, ko ima koliko mandata, ko na koji način participira na nekoj budućoj listi, to je potpuno sekundarno. Nas brinu samo interesi građana. Ova zemlja je 7. najbednija ekonomija na svetu, od 140 zemalja, mi smo 140. kada je u pitanju odliv mozgova i situacija je izuzetno dramatična, zbog toga smo doneli odluku da obezbedimo mogućnost svim građanima koji žele da glasaju, da imaju za koga da glasaju programski, da glasaju u što većem broju i što više ljudi izađe, a postojanje takozvane dve kolone omogućava da izađu svi oni koji su nezadovoljni, to je veća mogućnost da se režim pobedi. U suštini, 3 tačke možemo posmatrati kao jednu, pošto im je jedna ista funkcija i namena. Naime, u vreme krize najvažnije je da sve potencijale koncentrišemo u dalji razvoj i otvaranje novih radnih mesta i mi zbog toga kroz 4 milijarde obveznice želimo da pojačamo finansijski potencijal Razvojne banke, a taj finansijski potencijal biće usmeran pre svega u 3 pravca. Jedan je otvaranje novih radnih mesta, druga je podrška izvoznim programima i treći je podrška poljoprivredi. Fond za razvoj praktično se stapa sa Razvojnom bankom jer je racionalno da jedna institucija radi posao, a ne dve da rade jedan te isti posao, time dolazi i do izvesnih ušteda i time ćemo biti još efikasniji. Napominjem da sam sa predsjednikom Republičke vlade, gospodinom Cvetkovićem, dogovorio da će i Republička vlada dati finansijski doprinos Razvojnoj banci Vojvodine. Pokrajinska vlada ostaje većinski vlasnik, ali nekoliko milijardi dinara će stići i iz Republičke vlade, tako da ćemo u narednim mesecima i godinama videti Razvojnu banku kao sve moćniju, snažniju i ozbiljniju instituciju koja će podržavati dalji razvoj naše privrede i poljoprivrede. U petak je pristiglo na osnovu razgovora sa premijerom Cvetkovićem još 1.700.000.000 dinara u pokrajinski budžet, odnosno tačnije u Fond za kapitalno ulaganje i u tom smislu i premijer Cvetković i Republička vlada izvršava svoje obećanja. Negde još oko 2.300.000.000 treba da pristigne, ali sa ovih 1.700.000.000 gotovo da ćemo biti u prilici da već izmirimo sva potraživanja. Gro preostalih sredstava će biti namenjena upravo za nove projekte, dakle nećemo ostati nikom dužni, to sam u više navrata naglašavao, a to je važno naglasiti ponovo, kako zbog ljudi koji u lokalnim samoupravama očekuju razvoj infrastrukture, tako i zbog ljudi koji su radili na toj infrastrukturi i koji su zaposleni u građevinskoj operativi. Dajte da ne vređamo homoseksualce, molim vas. Kad u jednu srpsku, nacionalnu, etničku stranku, kao što je Srpska napredna stranka, samo je to ime kaže, uteruješ pripadnike na silu mađarske, slovačke, rumunske zajednice, onda stvaraš isti onakav problem kao što si ga stvarao 90-ih godina. I nije slučajno da to čini stranka čiji je osnivač četnički vojvoda. I zvanično, i nikad se toga nije odrekao, Tomislav Nikolić je jednostavno proglašen za četničkog vojvoda i uvek se time ponosio. Ali jeste po prvi put, 70 godina posle Drugog svjetskog rata, da vidimo slovačke četnike.
To nikad, kod Radiše još bilo u Šumadiji četnika, ovde nikad četnika nije bilo. Evo, 70 godina posle Drugog svjetskog rata imate Slovake koji ulaze u srpsku etničku stranku koju je osnovao četnički vojvoda. I to je nešto što je potpuno perverzno i to je nešto što ne može da se objasni ničim racionalnim osim golim interesom. Jebak ti majko, što ti znaš kuliraj, znaš. Šta što ti jebem majko, mrtav sam. Ovako bre. Ste snimili sve, dobro. Ja znam, pa evo, i šta?